bafowethu inhlanhla ithi tata kuMthandeni. Asake simbongele uMthandeni ngokumela uMaskandi-ke laphana-ke ku-online. Ethe umele unjani uMaskandi-ke ingoma yakhe iphinde-ke ihlanganise-ke u-2 million-ke laphana-ke viewers-ke on YouTube. Iphinde-ke izoba u-number 2 kuma-trending song-ke laphana-ke. Sikhuluma-ke ngeDubai-ke ingoma nje eno-12 days kuphela-ke ikhona-ke laphana-ke. Le ngoma yenza izibiliboco njengoba-ke ihlanganisa-ke u-2 million-ke laphana-ke. Le ngoma ibonakala-ke idudula-ke ezinye zey'ngoma beziphambili-ke yazibeka ngezansi-ke kwayo-ke maqede yaqhwakela-ke laphana-ke njengoba-ke iqhwakele iy'nsuku ezithi mazibe u-8 kuye kuzo-9-ke laphana-ke siyayibona-ke siyehlile-ke sikunombolo 2 still-ke namanje-ke isiyenze imangaliso-ke njengoba-ke iphinde yakwazi ukuthi ihlanganise-ke u-2 million-ke nemvalakahlana. Le nto bafowethu inhle kakhulu. uMthandeni-ke umele kakhulu uMaskandi-ke laphana-ke ey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene. Sibongele futhi-ke nenye ingoma yakhe yesibili-ke laphana-ke i-24/7-ke laphana-ke iphinde nayo-ke yenza-ke u-1 million-ke laphana-ke ku-Spotify-ke okuzingoma-ke lezi ehambisana nezinye-ke ezaphuma zaba yi-EP. Nalapho futhi uMthandeni-ke usawumele ngendlela efanele-ke uMaskandi. Le nto bafowethu ayincinyanga le. Sikhumbule-ke ukuthi abaculi bethu mesibabona benza izinto ezinhle nezinto ezisithokozisayo nezinto-ke esibancoma kuzo sithi bangamaqhawe ila khona-ke u-online ofika ubakhokhele khona mese bayakwazi uku-afford ukwenza lezo zinto. Ingakho bafowethu sikuduza sikubonga lokho futhi siphinde sikuveza ebalazweni ukuthi-ke kuhle makuqhubekele phambili-ke le nto iyenzeka kuMaskandi. Bafowethu ilezo.